جنابان نوچین اورینت نیوز بولتنا کردی وار باش. لحسك شروانية بجان نافندا إلكتريكية يا حسك ريزغار دكن و هيومن رايتس ووتش توان اللي هزنيا بجاد دخاك أو زاروكان بكارتينا للميدان شر. خسر يكو هاتي علون كرن. تفدا ما جارا كدن أصلا كوكيان بلندكا وإلهام أحمد بيجا بلا بارزاني خج برسكريكن باشورا بالا بكن. لإيطاليا رزگار کرنا 418 کوشبرین سوری جبن آفکرنه و پشتی دمجمنایی چند سالان اوباما دبیجه دوه رولا ایران دچاره سریع کریز سوری ده هبه. اپراسیون شروانیه پگه لباجار حسکه لدیجی چطایان دابود دست بیکرین بردوام دکه و ده انجام شر و پفچونن شوه دون شروانیه پگه ناوندا الکتریکی یا دکه و باشوری باجار حسکه و همان دمه دکه سریا دیر زورش چطایان هات رزگار کرن. پشتی ناوندا الکتریک کتا دست شروانیه پگه چطایان داعش خواستن به ترمبیل که بمباکری خود ناف شروانیه پگه دا بتقینن. لی بریا کو ترمبیل بگیجن آرمانجن خواج عالیه پگه و هات رو خواندن. هر وها گلک چتجی هاتن کشتن. ریخستنا هیومن رایتس ووتش ده روزا چهارشنبه و داخویانیه که دا گوت کو یکینین پاراستنا گلیه پگه هند چکدار کرنا زاروکان دا بردوامه پشتی کوه سوزی خواه دابو کو زاروکان ده شر دا بکار نینه. لگوری داخویانی هیومن رایتس ووچ کو بهتری 59 زاروک دوی ساله ده بتنه جالیه یپگه و هاتنه چکدار کرن و او دانین شر ده هاتنه بکار آنین. شورمند تایبت یریخستنا هیومن رایتس ووچ فرید ابراهام زراگی هند کوماسو جیپگه درباره چکدار کرن زاروکانستاندن و دوی کو او لسوزن خوا خودی درکون و دازانین کو شر یپگه لدیجی ریخستنا داعش یا ترور ناب لیبورین کو اشکنجه پیک بینا و زاروکان درباسی عنی شر بکه. هجای بیرخستنه یا کو ددمن بوری در ریکفتنک دناورا ریخستنا هیومن رایتس ووچ و هیزن یپگه ده درباره چکدار کرن زاروکان ده پیک هات و پشتی امضا کرنا و ریکفتنه یپگه هجمارک جزاروکن کو بوان را شر دکرن دورخستن لجاره کدن سوزن خوا خوارن و اف مجار پشتگوه کرن. جالی خو و هنچالکوان مافداری بانگل ریوبری خوسری و سروکاتی گشتی یا اسایشن روجاوا کرن کو بریارن دجوار درباره وی که بدن ناوند چکدار کرن ینگریدای یپگه. هجای گلتنه یا کو همی آلی شر لسوری اشکنجه ان در حق زاروکان دادکن وان تاوی شر دکن. لهزن کردی دمینن کمترین جالی هجماره و کوزاروکان تاوی جنگه لسوریه دکن. وکی و مجاره نبه پیوستیا بلگه کرن آریخستن ناونتوینه. همی کسین لروجاوای کردستان دبینن کوزاروکن تمن کم 18 سالی چکان را دکن و بیا پگه را شر دکن. جالیه کدن و هزن کل سوریه شر دکن. دورخستنا زاروکان جدبستان هم بکارتینن و وان تاوی شر دکن. وان جیانا زاروکاتی جی دور دخینن. لگوری مالپرا ولاتینیت کو سرکرده تفگر جواک دموکراتیک تفدم الهام احمد و داخویانیه که دا گوتیه کو پیشمرگین رجاوای کردستان جالی دولت ترک و هاتنا پرورده کرن و دما در باسبونا وان بو رجاوای کردستان بسر کتیه. الهام احمد و ده پیوینا خدا دیار کرو گوت گود دما گود کوبان دا شر هبو هزن پیشمرگین کردستان لگل یا پگه شر کرد. لی اگر کو پروژه که راست بو پاراستنا آخر رجاوا لجم وان هبا او جکوبانه و ندکشیان به کو صدما وکشاندن خادیار بکن. هر وسا و لگوری داخویانی الهام احمد کو تگاف جالی پیشمرگین رجاوای کردستان بو کو در باسی رجاوا ببن دما انجام نگاتیو چی بویه و آنی زمان کو بریا کو بارزانی پیشمرگیان بشینه رجاوای کردستان بلا او خواج پرسگریکن باشوری کردستان را والا بکن. لسر بابتا وگر پیشمرگین روجاوا و ده فیوینه که تایبتا لگل اوریت نیوز جیگر سروک کانتونا کوبانی خالد برکل تکس کرد که چه نابه دو هیزن لشگری لسر زمین روجاوا هبن و دیار کرد که دو او هیز دبن ناوه یپگه دا شر بکه لی هر هیزک
به آلا خواه گریدایه. هاتن پیشمرگه جی کیف خوشی جبو تواهی گلمه و هر واجی جبو ریوبریا کانتون هر سه کانتونا جی و تایبتی جی شخوا او بردف کن یکنین پاراستنا گل جهانی زمان جی تو پرسکری که مبت هاتنی تو هزان او تو آلیان تنه لی تنه رئیرو دو هزن یان دو اردی لسر آخه که لجیا کی نابن جبو وی که جی هاتنا هر هزه که لشگری ایکو براستید خازه خزمتی جواکی که خازه خزمتی گل کرد و هر وها همو پیکاتن ایل سر آخر رج آواد دجیم بکه دبه لکیلک یکینیان پاراستنا گل و دبن سیوان یکینیان پاراستنا گل دابه جبو وی که جیش خوا جی که خوشی اما در وای وی دبن امبیجن د آلان و د نیرینان و د اوان تو جاری تو دره تو دوره لدنیای تو یعنی لحسکه و بصدام عشره کل در دورا باجیر چه دبه و هر وها کوچبری پرانی ولاتیان آمده کاری جشن رمضان را نای کرن و ولاتی که د باجیر دامانه هستن خواه درباری پیشوازی جشنه بشیوه که دل شکستی ددن خویا کرن پیامنیر ما لحسکه روشا ولاتیان شوپاند و افرا پرجمر آمده کرد. جشن روژیه ایسا لسر خلکن باجار حسکه ددمک دته گوشر و توباران لدر دورا باجیر چه دبن و پرانی انشتجیان جتاغن باجیر کوچبر بونه و لگور تفگرا ملت لکولانان دیاره گو پیشوازی جشنه نایه کرن. عيدا ما زحمة درباس ببي أو كان سالي أولي سالك دو سيشار دي زحمة بني دبون أبعيدا بهين زحمته جبرق ملت تنه دي يعني كيم هني بس والله عيد بيجي كعيد وقت بري بمشت الناي أبعيدا ما خراب ترجوان عيدين عيدين هاكا أنا بي بسرمدي خراب تري جبرق ولاد فالايه تيزانين قواتيا ججنه كيف وشاهية و بکنه زاروکان جشن تناسین لی دروشا گو باجار حسکه تده درباز دبه و تقین و توباران گوچه دبن باندور بهتر لسر هستین زاروکان دکه خوده زاروک بچوک نه عیده که زانن نزانن به روک خوشکهی نزان به چلو داعشن نزان اوجی کتنه عصر کی گلگی تنگ خاص اف زاروک بچوک درن مدرسه گشتن گیج دبن و گیج ودگرن مالی اجبر انه فکراوان مشغوله لسر وان مشاكل بيزدوري حاضره آمادکاری ججنه لحسکه ناین گرن افجی لگورنرینا خلکن باجر و سدمن وی گریدای بویرن گول باجر د قومن گها آستا گوروجا ججنه و کروجن بری خو بشوی کی نورمال در باس با جبو جشن رمضاني اقف سر ملتي متين باجاري حسكي وخدي ملت قش فنابر بويه يعني انا از يجي عايده نفكري من نهائيا ونمغرادي عايده زي بكرم ونسر بالا منه هما ام حشد بران خديمه قشا بهيري حر يقري جيكي ايك شوي قامش وكري كري ايك شوي جمالا خزوري خو ايك شوي غوندا دركتيه كذبه دغينا ماي جدسبيكا بويرن حسكه و هيفيا خلكن باجير او بو گو بهاتنا ججنيره آرامي لباجير وگره لروج بروج ديار دبه گو اف هيفي بيك ناين و آسوين چارسريه نديارن ومن جزيري اورينت نيوز حسكه بله تماشاوان هجا جبو راوستاندن لسر مجارا شر و میدانن و هین هرگولیان دن آنها لگلمین و چگیهانه مج عاموده جوان الکردی لی جوان الکردی ویجاره نل ریال تلفونی آن سکایپ لگلمه جوان هیرو میوان مال استودیو جوان تب خیر هاتی ده دسپیکت از خواستم شتناس بکم گلو روشا میدانی تا چاوا شوپان چل گندواری عاموده کنها آرامی لی چوبیه و چل دواری دنه جسریکانی حطانی حسکی شخوام دكارن عبدو جدسبيك ده روشا جو بشتي إيريشن داعشة شتين داعشة بسر جندواري التمرة وبسر جندواري سريكانية وحسكة فجويدة كده روشا آرامي خراب ودسبيكر لتايبت لجندة لهاوردورا حسكة والبشتي دربازبونا داعشة جو كتن هن طاغن الباجار وكنشوا وغيران الويدك حبك مطرسين تشيبو كوچبري الويدك تشيبو لآلية التمرش خوا بتواهي كتب دسته هزين يبهجي وهزين سوتورو او مجلس السرياني جي جرد بيجن والآلية سريكانية جي خوا مكارم بيجن جي سريكانية تا تل أبيض تا كوباني بالتواهي كتب دسته
هێزن یەپەگێدە و ئارامی شخوا تکار بێژەش حەسەکێ تا سینۆرێ ترکێ تعامودێ و قامشتە و دێرکێ تەواهی ئارامی پڕ باش هەیە لێ بخوا وەک مشتەرگۆ نێزیکی تەنێ حەسەکێ لێ دەکەینها ڕەوش خراپە ڕەوش ئارامی خراپە ڕەوشە ژیانە ملت بخوا خراپە چه ئابووری بێ چه ئارامی بێ و کۆچبەریژی چێ دەبێت بەلی کۆمدا کەڤن ناو جڤاتە کوردی و ڕەوشەوان ناس بکەم مەدخواسینکی ڕوونی سەر هەفگرتن و ڕێهەڤرێزیە دەناوبەرە هەفگرتنە ناونەتەوی ئاتەحالف و هێزن یەپەگە حتا چه ئاستێکان بە هەڤرە کار بکن و هەفکار بن شخوا ئەv دikarbêje tensiq an hevrêzkirin di navbera hevpeymana navdewletî û navbêna hêzên YPG de piştî got li Kubanê çêbû piştî pêşmerge derbas bû em karin bêjin Daw il Axdar standin piştî pêşmerge ji wir vekişiya derket ke anha tensiq ma bi YPG re hêzên YPG re xwe hate xuyakirin li taybet li bêtirî li serêkaniyê û li Temerê li gundewarê wê وجود بيجن يبهجل عرضي ولجور هي طياري هف بيماننا لويدك شخوا وكهات خويا كرن وكهات ناس كرن وجاليه هن يعني خبراء عسكري انه تشينابه هيزنيه بهجي تنسيق بنظام ربكن ودرباسي شر بريجيم رببن لويدك يجو او درباس بن نكارن طياره درناكه لافجي شخوا تانها هيزنيه بهجي نبون آلیک جشر گوگنا برا رژیمی و داعش لطاغن باجاری حسکی وک نشوا وک غویرانی لیو گود بیجن افشرتا هری سرکی بوان ر گوگ هف پیمان بوان ر درکوه و چای عبد العزیز بیتر باندورک باش هات خویا کرن گوگ هزینی پگی باش به پیش کتن بله جوان تشتكي دنش خد الناس بكم اف بيري نوصا كويش كي تشي دبن لميداني باندورا خال سر ولاتيان چيه كوشبري قالك دبي جرو جافا ان مولات قال كيف خشن كو هاف بيماني ويا بقى شردكن وبرخدانه واندكن لهم برفيا كيجي روشه واند مها رمضان دا وروشه ابودي بتايبه شخوا ام وك تنها قوت مج آلية بشتي إيريشن داعش يجوج بسر جندواري حسكيده لويده كي كوتشبري قال لك شيبو بتايبت خلكين حسكي نشتجين حسكي لويده كي قال لك تعدلوان هات لي او نما كارن يعني هرجو درن فتقرن وجود بيجن دعودا يعني لويده كي بسر في كوتشبريه لي او وك مشترقو بيتر باندورا بشتي إيريشاي لباندورك دن هي وكم قارن بالسلبية بسر روشاوان ده ناكوكيان سياسيان رولك نباش باندورك نباش جيانا ملت دليزا بوي برشابون شيء بوي دناف ملت بخدا دنافا باجارين باريزجه ده ل ام دکارن بیجن یعنی آرامیک پر باش پیدا دبل وی دکه و کوچبری و شخواد ماه رمضان ده روش آبوری پر زحمت لجم نشتجیان بوهابون هي دور پیچکرین هی جالی هزن رژیم دو جالی چتین داعش و شخو رژیم پشتی نبجدار بونا یفگه دشر ده لوی دکه ویجی دور پیچکرینک چکر وجود بیجن ضرائب پر بسر بضاعت ده فرق کرن جوان اف دمکه مجارا پشمرگین روجاوا گلکی خورد بویل روجاوای کردستانی ولاتی گاوا کو هزک وقت هفته مرازی نابه کو پشمرگین روجاوا وگرن ولاتی هلوست وان چیه ويدل بي تفدم هرن وبيدن بمينن ان دبيني بارتيين مي سياسي جي فيا كان كان بيك مينا ولاتي ونشتجيش خو حياه جوانتي او دكارن دوري واري سياسي كيفن لي بشتي جوج نوچيا جوجر بشمرگا و دكفگر روجاوا و دكفگر وان دوران بپاريزه تكاربيج باندورك خوشبوجه خوشيه لجم ملت بتكاربيج بتواي لتني آليين سياسي آليين ريفبريه وآليين تفدمي او ناخوازن جودر باز ببن و قالك جاران ده هفديتن بمره باورينت نيوز را جوتن سروكي دستيجي جوت ام تجار قبول ناكن اف هزانا دا كفن لي ملت كيف خوش قالكي وتم ولبندا هزن بيشمرجي جودا كفن تا جوج هناك حاضر كري جوج تفلي هزن بيشمرجي ببن تفي رفي بيشمرجي ببن لأو
او جاليه کی دنج تخوازن گو گدا کفن وک هفریسکرینه کی دناوان و یپکی ده به وک هیزک هف بش ورا آواکرین گو توایا پاریزگاه و توایا دورین هریما کردی لوی دکی به پاریزن. بله جوان لگوری شو پاندنه تا توجیج میدانه تی و سرزمینه بویته. بویرین کنها چه دبن و هیرو هر سه دورین کردی جعفرینه جکوبانی جاوی بروهف گلکی تینه. تخمینات دا ولاتی پیشوازی دکن دا کو دولتک کردی آوا به دم نهادا. لی شخوا دوی دماهانی ده هر کس هر ولاتی هر نشتجیه کی کرد خوناویه گوگ اف دولت ورا آوا کرن و شخوالوی ده که ملت تانها وقت مشترکو لبندا الهفكرنا كي دنافرا هزين سياسي ده نافرا بارتيين سياسي ده تاغو قاربن وقت كيماني ريفبريه ك هفبش گوگ توایا پارتیین سیاسی تیده بجدار ببن و آرامیا همو دوران ورا يعني پیدا کرن لویده که وگ منشتجی کاربن يعني وگو ما في خوب جیبینن ما في قومي ما في كردايتيه لاوج خوناوانش خو گوگ دولتك كردي ورا آواکرن گوگ جهر چار پرچیان به وگ مشترگو او د لبندانا کوکیانه او نها دبيجن لهفكرنك سياسي تشيبه افوي تاني ري لبيشيا چارسريه كيش بو مافي كردي لسوريا وشخوا لهمو دفري دنجي وي تشيبه جوجل هم هر چار پرچا بله جالاكس باس جوان تميوانه ما بو وجاره الاستوديو بخيراتي بله تماشاوان هجا درباره روشا شر و پفچینان ده 24 مجمرین داویده لسوریه لشامه لکامپا یرموک شر دنابرا هیزن جبهة النصرة وميليشين رژیم دجوار دبا ولدرعا كتيبايا اندزياريه يا جريدايا ارتيشا آزاد خالتي كليان لنافجايا درعا محطة دا بالتدي دتاخينا اگاهي بيتر درا پورا بيدا ام تماشا بك لباكوري شامل لكامبا يرموك وتفي روشا سيفيلان آبري لاواز فروکین رژیم تاخین کامپی به 4 برمیل تاقینر تو باران کرن ود انجام ده سیویل کی جیانا خوش دزدا او هنجن و زاروک جی بریندار کتن هن توره نوچیان را گهاندن گل باکوری کامپا یرموک بفچونین توندد ناو برا جبهات النصر و لشکرین رژیم ده قومین و هاتا زانین گو هجمارک لشکرین رژیم هاتن کشتن هر لگوندوار شامل باجار زبدانی هنجی درین خو جهیدان دیار کرن گو ارتش آزاد هجمارک خالین میلیشین حزب الله لدردورا سرایا ظاهرا تو باران کرن ود انجام ده گلگ زیان گهاندن میلیشین حزب الله ده همان دمده لباشوری و روجهلاتی باجار زبدانی جی پفچونین توندد نابرا ارتش آزاد و میلیشین حزب الله در کتن هولی و هاتا زانین گو افسرکی میلیشین حزب الله یه بناوی حنیف حسین طبرا هاتا کشتن لگوندوار ادلب نفیزگاه را گهاندنه ارتش الفتح در راپور که دادیار کرن گو هیزن و بارگهن رژیمین لباجارو که فوعا و کفره یا بهجمارک جموشکن هاونی و جهنم آرمانش کرن جه آلی خواه مال پرین رژیمی را گهاندن گو بیتری 300 موشکی بسر خالین لشکرین ویدا لهر دو باجارو کانده کتن بیگو تا انجام ورن ناس کرن لدرعي لنافچه درع المحطة كتيبة عند زيارة وموشكان يا جريداي انيا باشور ابصر ارتش آزاد و راگهاند گوه خالاتي كليان يا جريداي رژيمي بتوندي تاقاند پشتی گوهزنوی او بموشکن زمین آرمانج کرن هر وسا ارتش آزاد او د اپراسیون رزگار کرنا باجار درعی دا ریبندا خزان به تواهی ویران کرن و هاتا زانین گوهج مالک جلشکرین رژیمی هاتن کشتن جعالیه کیدن و ارتش آزاد نوا چارگوشه اولکاری بموشکا قاقاتو باران کرن و هاتا دیار کرن گو گلک زیان مادی و جانی لورچیبون پلیسین دزگاه پاراستن یا براوانه ایتالیا و د پاراستن کوچبران جنوبنا آوکرنه دا بردوامن لگوری آژانس رویترز کو ایرو پلیسین براو ایتالیا بهتری 418 کوچبرین سوری کو د ناواندا جنو زاروک لنیزکی براو میسینی جبن آفکرنه رزگار کرن هر وسا کوچبرین کو هاتن رزگار کرن او وکی هرجار راستی اپراسیون لیکولین جالی پلیسین ایتالی و هات دا کو ناسنامه نوان ور ناس کرن
لآلیکی دن نونر وزیر کاروبارن دروین امریکی این ریچارد د داخویانیه که در گیهاند که هجمارا پنابرین سوری گیهای 4 میلیون کسی و بهتری د 120,000 جی بو قربانی جشن آن جنگ لسوری. ریچارد تکس کرد که نتوانیک بوی بهتری 4 میلیون دلار امریکی پیشکشی گل سوری کریه و دازانین که بهتری 15,000 سیویلین سوری خواستن کوشبری بو امریکا دریا نویزگاه نتوانیک بوی را پیکانیه لی تنها هزارک و 110 کسین تنه هاتن اری کرن. ده مجارک دندا سروکومار امریکا باراک اوباما دبیجه که کریز سوری بی پشتگیری روسیه و ترکیه چارەسەر نابه و دازانین که دوه که رولا ایران جی ده چارەسەر کردن کریز سوری ده هبه. هر وسا اوباما و ده هفپیوینه که ده هیوین خواه ده ولات ایران ده پشتی ریکفتن نتاوی دنابرا وی و دولت 5+1 ده نشان کرد و او درباری چارەسەر کردن کریز سوری ده آلیکار به و آنی زمان که چارەسەر کردن کریز سوری دوه بریکفتن به دنابرا ولات 5 ین لسوری و پیوندیان پیرا پیکبینه. بولتن بردوام نوارک بچوکلو بگر. دریا حمی آلا وینرا گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه گلک شروع ویانده ده اگر تبو خوازه ناس بکشل دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکه لگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادي الباجار كوباني بولتنا كردي د اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت يكو ديتيا لا حسك شربان يا باغان نواندا الكتريكيا حسك رزگار كر و هيومن رايتس واتش توانا لهذا يا باغا دخاك او زاروكان بكارتينا لميدان شر خسر يكو هاتي علوكرن تفدا مجارك دن اصلا كوكيان بلندكا ويلهم احمد بيجا بلا بارزاني خواجه برسگريكن باشورا بالا بك لإيطاليا رزگار کرنا 418 کوچبرین سوری جبن آفکرنه و پشتی دشمناتیه چند سالان اوباما دبیجه دوه رولا ایران ده چارەسەریه کریز سوری ده هبه. دوباره سلاف وزیر پاراستنا ایتالیا روبرتو پوتینو و شانده لشگری و سیاسی یوی ولاتی ده ایوار گهشتن هولیره و جعالی وزیر پیشمرگه مصطفی سعید قادر و هاتن پیشوازی کرن. رو را آن پشت را پیوینتی درنگی شوه به سرک وزیر نیچروان برزالی را هفدیتن پیکانی. لگوری مالپرا فرمی حکومت حریم کردستان روپرتا پینوتی د جیوین دا دیار کریه که حریم کردستان ایرو د جیهان دا بویا خودی پینگه که گرینگ وزیر پاراستن ایتالیا پس نه پیشمرگه جدا و گود شر داعش دا به میرخازی شردکه و گود پیشمرگه همو گل کردستان هر وها شارسته د پاریزه
سەرۆک وەزیر بارزانی ژیژ بۆ ئالیکاریە لەشگەری و مرۆڤی یا ئیتالیا سپاسیە حکوومەتە ڕۆمایە کرد و گوت دەما داعشە ئێریشی کوردستانی کرد سەرۆک وەزیرە ئیتالیا یەکەمین سەرۆک بوو کۆ سەردانا باشووری کوردستانی کرد و پشتەوانیە وڵاتی خۆش بۆ پێشمەرگە و گەلێ کوردستانی نیشاندا. فڕۆکەین جەنگەی هەفپەیمانە ناونەتەوی و تۆپبارانە هێزن پێشمەرگەیەن کوردستانی بە توندی دەست بە تۆپبارانە بارگەهێن داعشێکردن لە باشووری کەرکووکێ. دوهدانە ئێوارە هێزن هەفپەیمانە ناونەتەوی و تۆپخانەیە هێزن پێشمەرگەیەن کوردستانی بە توندی دەست بە تۆپبارانە بارگەهێن داعشێ لە باشووری کەرکووکێکردن. چاوکانیەکی ژناو هێزن پێشمەرگەیەن کوردستانی ژێ چاپەمەنیە ڕەگیهاند کۆ پشتی کۆمە هەست و تەفگەرە چەکدارن داعشێ لە باشووری کەرکووکێ کرد و ji بۆ پاراستنا سەنگەرên xwe û şikestina planên çekdarên Daişê bi alîkariya firokeyên hevpeymanê me dest bi topbarana bargehên Daişê kir û derdora 15 çekdarên Daişê hatin kuştin. Grupa Çand û Hunerê li Rojavayê Kurdistanê mala sînema vekir bi navê Komîna Filmê a Rojava dest bi karê xwe kir. Ev cara yekemîn ku li tevahiya Rojava ku projeya sînema li herêmên Kurdî bi awayekî fermî tê gengeşekirin. Ekrem Salih çalakiyên mala sînema şopand û ev rapor ji me re amade kir. Tê zanîn got civak bi çand û hunera xwe tê nasîn û bi taybet civaka Kurdî. Nemaze got kesên hevin xwedî li vê çand û hunerê derkevin. Li bajarê Dirbêsiyê grupa Çand û Hunerê li seranserî Rojava mala sînema damezrandin bi navê Komîna Film li Rojava ku derfeta perwerdeya sînema bi hemî beşên xwe ji her kesî re vekiriye. Armanca herî balkê ji avakirina Komîna Film a Rojava ku beşê perwerdê berfirehî medayî berxwe. Yani ana destpêkê di mehekê perwerde endam perwerdê dibînin piştî wêna destpêka payîzê de salekê sağ ev endamîhanê perwerdê bistînin li Akademiya Hunerê beşê sînemayê terbespiyê. Li hindirê salekê de ev endamîhanê wê fêrî çêkirina belge film, kurte film, hemû çeşit sînema, kamîre, teknîk, deng mesele evana giş hinek dîroka sînema, dîroka filmên Kurdî. Ev komîn gelek armanc dane berxwe. Got ew daxwazin ku asta hunerî bi ser bixin û karibin berhemekî xweş çê bikin. Tê danasnameya Rojava bête nasîn ji aliyê hunerî ve. Komîna Film a Rojava birasîka vekî pîroz û pêwîst e nexwasim di rewşa awerteta got Sûriyayê tê de derbas be bi taybet Rojavayê Kurdistanê ji xwe ev gavahan hat ji bo bilinkirina asta huner û çandê ne tenê em serkeftinê diwarê leşkerî de dibînin ji ber baweriya me di hemû beşên civakê got bi hev re bikevin astekê de em karîbin civakek azad û civakek bîrewir ava bikin. Her wiha hin karmendên sînema yê got ji kevin de bi vî karê rabûne cihê xwe divê komînê de dîtin û tevlî şoreşa hunerî bûn li Rojavayê Kurdistanê. Rojava devrimine Türkiye'den geldim. Ez Tirkiye hatime Rojava, ez pir kêfxweşim, ez tevlî şoreşa hunerê bûme. Ji ber şoreşa Rojava ne hatiye avakirin li ser Teolî û ew hemû pêkhatiyan himêz dikin û em ê hewl bidin got em hunera Rojava pêş bixin. Demokratik ulus inşası yükseliyor. Ev çand sal û ji ber situmkariya rejîma bas tu guhdan li hunera Kurdî tune ye. Gelo ev komîn ew ê karibe gorengê hunera Kurdî jê re vegerîne. Cara yekemîn e li Rojavayê Kurdistanê got komîna sînema ve dibe. Karmendên vê komînê hewl didin got berhemekî li asta cîhanî pêşkêş bikin. Wisa jî hewl didin got çand û hunera Rojava bi giştî pêş bixin. Ekrem Salih, Orient News, Dirbêsiyê. Tevgera ciwanên Kurd rojnameya xwe ya fermî bi navê ciwan belav kir û li gorî sernivîsên wê rojnameyê ciwan wê bibe dengê xort û ciwanên Kurd. Desteya nivîsandinê ya rojnameya ciwan di daxuyaniyeke de ragihand. Ciwan duruşma xwe kiriye dengê ciwanên Kurd dê kar bike û bi rastî dengê xortan belav bike û bigihêjin dezgehên ragihandinê û cihên navdewletî. Tevgera ciwanên Kurd ji destpêka avakirina xwe de ji 12 avdara sala 2005 da dixwast karekî wisa pêkbîne. Babeleta teqînên Newroza Hesekê hîn berdewam û hîn kesên ku di encamê de birîndar bûne tanha zirarê dibînin.
پروین عبدالعزیز کو تمنوی 18 سالیه و او خواندکار آستا بکالوریایه و د تقینا حسکه دا بریندار بویه و او تانها جبر برین خواهین دجوار زرار دبینه و جبر کو هین برتیکین بومبه دجان واندا مایه مترسی هیا کو لاشوی پوچ ببه پیوستیا پروین با الیکاریان هیا و لیگوری برایوی تانها ته چاره جیرا نهاتیه دیتن پروین بانگ لآلین مروواهی دکه کو به بانگ آوی رابن هیجای ببرخستنه کو د نوروزا بوری دا دو باجارن حسک دو تقین د ناوا کومن سیویلین دا چی بون و د انجام دا بدهان ج خلکین سیویل جانا خوشدستان و گلک بریندار کتن جشن روزن پیروزن کو شاهی د دل خلکه دا به پیدا دکه ل د دما کو کریزا سوری د سپیکریه اف جشن دل کومه او د با شوق و مجارن غمگین د با صدم کو دل خلکه جی صار ببا ایسا لسریکانی تفگر بازرگانیه به هلکفت جشن رمضان خورتا جبرکو شکستنا داعش لوی دوره آگاهی بهتر در راپور آزاد و شوکانی دا جسریکانی اف جشن رمضان یا پنجمینه ده هیاما کریزا سوری دته و در روشکه ده همو ولات ده نافت بزوتن آگر ده و جه هرمن کردی جداهی اوه جشنه لهمبر سالین دیتر پربونا خلکه البازار آیه و بتایبت ین گندوار سریکانیه کو شوپاوان سر باجر و بویه پشتیش کستنا داعش لهرمه و او یک باندورا خو سر تفگر بازرگانی خورتر کر توی زحمتیه پیدا کرنا پیدویان و بهابونا وان بالنسبه لي صار حركه حرصه بيترف حركه اي صار قال لك زياده ضغطي فربر يعني ضغطاوي يعني حرصات نولو حرصات بري عادي بدرو سيرو جا اسبوع كي حركه شدو ضغطات شدو بس اي صار جعولاي يعني حفتي عولنا جيت حركه ضغط بوهابون قال لك يعني نسبه ام بوهابون يذكر وتعدل من جيتي نسبه تعدل ماجي قديم حالاتي وبيتر ملتي سبارت روشن ججنه دروشا جواکی ده و سردانا مالن شهیدا هبه لزاروک و لشیرانی و لستکان بکرن هذه صار حركات اعتيادي اقبالك نا طبيعي لسر عيدي هي برغم انه ابوري وضعي ابوري حبتي اسفنجي هي اقبال هي نتيجه استقرارك ارامياك دبلدك ويه طبعا ملت كيف خوش يعني رغم انه اخوين رجاندين هي شهداء هي طبعا قور مال واد يعني قهوات تعالى وسازيها نمريها واجب ياخذ بك يعني صار صغير شوار بخاز هل ما تشكركم هل ما مالا شكرا جشن او روشن پیروزن کو شاهد دل آینداران ده گشتکه لی کریزن ولات و خمن کوچبران و کاریستن مروواهی جشوقاوان ججنان کم کریه آزاد و شوکانی اورینت نیوز سریکانی به راپور آزاد و شوکانی امگشتن داویه بولتانا خواه نهاج دوباره کرنا سرنوچه لحسك يا باغان افاندا الكتريك يا حسك رزگار كر و هيومن رايتس واتش توانا لهزن يا باغا دخاك او زاروكان بكارتينا لميدان شر تفدا مجارا كدن آستانا كوكيان بلندكا ويلهام احمد بيجا بلا بارزاني خاجه برسگريكن باشور راوالا بكن كو ورن نقاش بكن دري بازار وجوده لإيطاليا رزگار کرنا 418 کوچبرین سوری جبن آفکرنه و پشتی دجمناتیا چند سالان اوباما دبیجه ده ورولا ایرانه بچاره سریع کریز سوری ده هبه لبران گیشتن داویه بولتنا ایرو حتی بولتنا صبا هر شاده بختوار بن